Kakav si, kakvo ti je ime? Mi smo kobre, nečujni, brzi i ubojiti. Biti pripadnik jedinice, privilegija je odabrana. Vi ste posebni u odnosu na sve one koji nisu hteli, smeli, mogli. Zato je naša odgovornost ogromna u realizaciji najvažnijeg zadatka, a to je bezbednost Srbije i svih njenih građana. Noseći uniformu sa znakom kobre na raspolaganje svojoj državi, bez razmišljanja, stavljamo najvrednije što imamo, svoj život. Nakon 46 godina ukazana nam je najveća od svih počasti. Dodeljuje nam se najveća vojnička svetinja, vojna zastava. Ona nas podsjeća na zakletvu datu Srbiji i od danas će biti svuda sa nama. Njenom dodelom dobijamo status kakav smo zaslužili i ovaj svečani čin postaje istorijski dan za naš odred. Ispunjen ponosom što sam deo ovog stroja, čestitam vam dan jedinice, siguran da ćemo i dalje biti odlučni, časni, odgovorni i dostojni danas dodeljene svetinje. Neka živi Vojska Srbije, živela Srbija! Odluku predsjednika Republike Srbije o dodeli vojne zastave odredu Vojne policije specijalne namene Kobre pročitaće načelnik Odseka za ljudske resurse, potpukovnik Đorđe Vidač.